Bok, ja sam Kropaon sa hrvatskog Bloodline Champion Community-a i danas ću vam pokušat približiti nekako Bloodline-a Gunnera, odnosno princip igre sa Gunnerom. Gunner je ranged unit, pa idemo prvo pogledati njegove performance. Prva stavka je damage. Damage je Gunneru, s obzirom na to da je ranged unit, dosta jak i mislim da dovoljno jak. Sljedeća stavka protection. Protection, odnosno zaštita, apsolutno je nema. Dakle, protivnik ako dođe do vas i niste spremni na to, vi ste gotovi. Treća stavka je health. Health je, s obzirom na to da je Gunner ranged unit, dosta jak, a protectiona nema, tako da balansirano je. Pokretljivost je dosta dobra, s obzirom da ima spell stealth, koji mu daje još veću pokretljivost, dakle, sasvim dovoljno. I posljednja stavka kontrola. Kontrola je ravno na pola, što znači da nije teško savladat princip igre s Gunnerom. Idemo pogledati ability. Prvi ability je focus shot, on radi 15 damage-a i stavlja fokus na sebe koji se staka 3 puta, a ubrzava napad. Heavy attack je execute, radi 44 damage-a i inflicta stun, a gađa više meta, a ne samo jednu. Treća stavka je Rocket Jump. Rocket Jump aktiviramo sa Space, ona radi 15 damage-a i mete koje su u blizini stana. Sljedeća stavka je Stealth. Stealth pojačava pokretljivo za 15%, traje 3 sekunde i Gunner postane vidljiv. Sljedeća stavka Disabling Shot, radi 8 damage-a i stavlja spell block i slow na protivnika, odnosno na sebe. Mortar radi 16 damage-a i inflicta blind, aktiviramo ga sa slowom R. I posljednja stavka je ultimate, a to je rocket launcher. Gunnerica puca 5 projektila u 2,5 sekunde i radi praktički dosta dobar damage. Sad ćemo vidjeti kakva je Gunnerica u igri. U igri sam ušao na solo ranked game, dakle ne poznam apsolutno nikoga, niti oni poznaju mene, pa ćemo vidjeti kako će to ispast. Kao što vidimo, protivnik ima znatno malu, ali ipak veću šansu za pobjedu, ali vidit ćemo. Znači, u našem timu nalazi se Thorn, Gunner i čekamo izbor zadnjeg igrača, Spearmaster. A u protivničkom timu se nalaze Stalker, Nomad i jedan jako krasan healer. Obratite pozornost na moj start sa Gunnericom. Na startu uvijek pokušavam napuniti ulti što prije, pa na startu opalim Rocket Jump, steltam se i odmah punim Execute. Eto to. I gađamo Stalkera. Uspjelo je i to je već mala prednost. Sada nastavak slijedi tako da spamamo lijevi klik E i R, odnosno infliktamo blind. Evo ga, još jedan execute i jedan protivnik je već mrtav. Sad fokusam healericu, ali ona je van range-a, dakle srećemo nomadicu. I sa ulti nećemo riskirati da se healerica konstantno heala i prva runda je naša. Dakle, princip igre na startu skupit, pokušat skupit execute i nastavak spamanje lijevog klika E i R. I sad ćemo opet ponoviti onaj start. Međutim, ovaj put ne ide. Nastavljamo spamanje. I bitna stvar kod Gunnerice je konstantno kretanje. Evo, uljećemo u masovnu borbu. Ja skačem sa Rocket Jumpom zato da bi protivnika stanao. Vidjeli ste kako je sad Stalkerica izbjegla moj execute u zadnji tren. I sada pokušavam nekako pogoditi nomadicu, uspijeva.
healer još nije svjestan da ona gotova i ostajemo prednost. Ja pucam ulti, velika greška. Međutim, Spearmaster je sačuvao svoj ulti baš za vrijeme kad se ona vrati stelta. Sad ću skočit. Da, skočio sam radi stana. Da healerica nikako ne može pobjeći Spearmaster dok on baca ulti. On svoj sačuvani ulti upalio, dakle njihova healerica nije imala baš neke velike šanse. Treća runda je bila dosta zanimljiva. Iz razloga što smo ostali 2 na 3. A vidjet ćete sad kako. Prvi execute sam promašio. A i dalje naš je Spearmaster uletio u borbu i mi smo morali jednostavno ući. I tu je sad bilo svega. Ja sam pokušao pogoditi šta više, međutim kretali su se po terenu prebrzo. Evo vidite, još jedan execute promašen i nama je jedan igrač gotov, Spearmaster. Sad sam pokušao paliti stan, međutim oni su oba dvoje, i healerica i stalker, bili u stealthu, ništa od toga, na što on je otišao chaseat stalkera. Evo tu je stalker, heala se, ja ga nisam vidio i ulti totalni promašaj. Dakle, nemojte to raditi. Ulti pucajte samo kad ste 100% sigurni. Evo, blindao sam healericu i ovo je sad prilika da se riješimo. Međutim, ova od mene diže uzrak i sad je sve na tornu. Ovdje opet pokušaj stana, međutim, vraćam se nazad. Pucam execute da iznenadim healericu, a se ne stigne nahilati i to mi uspio. I nomadica ostala na tornu i na meni, a to je samo pitanje vremena. Evo, space i gotovo. Naša runda i to bi bilo to od mene.